Tipen Jeneri Polo Kaduk Kowe Pandame Asik Tipen di Silam Jeneri Polo Slogan ini tum Kaduk Kowe Hanga Pelle Kaduk Kowe Pandame Nang Litum Pan Silam Kejaya Jabor Nang Bidhan APSLC Aborte Tum Pandame Kaduk Kowe Pandame Arjika Kaduk Kowe Pandame Lipat Cini Poni Arjika Bini ilitum non alongso pelate non rida signature and pon bomno signature candidate lok lotang ilitum rally ten pon po nasila bangso rally la ilitum peaceful rally kadu kita men peaceful maintenangi la ilitum permission do wo ikistame peaceful hanti ilitum permission kelo sekadu kita arju pametha bini ilitum da kachitong lake political party lake APSLC dolo Indian National Congress dolo, CPI-ML dolo, National People's Party dolo, Indigenous People's Party dolo, Aam Aadmi Party dolo, Indian National Congress de Mahasau Pename dolo. Laso put hakpen organization, student organization ang itong dun, KSA Inglong po, KSA Sumit Timong Kehay, KSA Samson Tiron Kehay, KSYC dolo, Katsa dolo, JCCPA dolo, HTL dolo, KMCA dolo, KYA dolo, INC Youth Congress dolo, Karbi Anglong Women Justice Forum dolo, Karbi Anglong Democratic Women Association dolo, All India Student Association, AISA, KISS Kankes dolo, KMYC dolo, Joint Struggle Forum for Land Movement Assam menang dundo lapen akar yang lo menangkan hak human rights defender lapen UN Indigenous People Representative UN alang itu menang dun 24 plus organization do RYA do SYJ do AICCTU do AIPWA do APSLC Youth Wing APSLC Women Wing, NSUI, Karbi Farmer Association, 6th Schedule Protection Committee de Mahasau, Akihai Jual Gardosa na kitong doon, lapin 6th Schedule Implementation Committee, Karbi Anglo na kitong doon. Lasin noon, kadugwe, ridak tangan naman. Ridak KPPA tuman, organization tuman, dak nilitong an wangola, podium tungan, Nasi non itu mereka bang cengpon popot sih. Nasi rida ketumak kipipe teman dan nang pino lapen non rally ke dami bang ke lain lo aprangsi lake political representative of Hansel itu cunung ripon lo. APSLC dopo, CPI-ML dopo, Congress dopo, Aam Aadmi Party dopo. NPP dopo kaduk kowe aprang ro bangke political party atum dopo lason dak taksil itu student organization tumta leader tumadak dunpo or social organization tumta haladak participate dunpo lapen public atum an bangel itu public lo itu kaduk kowe dak participate tum an gel tum APC rally alliance dunpo lasina tum phan slogan damel itu isiwet slogan si hangnang po pilih bangke opo idil tum slogan ka semardo Labangso slogan na tengsil itu pini bangke slogan tame hangpon po. Lasi representative ke party ke doer lo kita mele tum pini bangke opposition na message si pale po. Lasi kaduk we thandame democracy e porsi isi party lit pini ko bangke dake pini bangle de po opposition unity hala bangsil itu paklang ponang po. Jawi gede. Jawi po. Pini ele tum bangke opposition do an bangke Ile tum ideology pan camat hate deblo. Ile tum ideology yang si camat ha pulo dangte Karbi Anglong along le. Dema hasa along le ke ile tum pajok dunun elo. Lasi ile tum ideology bang cepat pijet si tame opposition unity kapang tangpen Adani Ambani go back ku sile tum hangrap penang po. Jogi gede. Lala. Tolong
signature do itu makan tuh kita. Umur dah kebaik sih. Ini tak coba. Oh ini boleh. Teron teron, Sersing B. Signature. Di kaku sini. Supro. Sersing B. APSLC Youth Secretary alang li signature ang pipilang. Kaku rong pipi. ASDC Socialist. Paul dulu mah. Lagi sign. Ini dah cok. Dipen rompi dong ada no. Non kacunuri bangke political party atumbang abhang le damo alidar.